Roy Troy. Nyayo yung lay ha kaniga janmit yung kaniga sading kumenta ka kan niyo torik niyo banlek minta sa ti sa lapalang para preng uslap ubajur ubah sir nyayo yung lay pula ini nilai lang kume bers tempetim sekali minit ban kelong desen sa lapalang pada resmi gidon ke menget arjen hanji ke dong sekolah Pakistan gidon kana kana khasi minta gadon ko ma arsenal kam gidon ha ministry gedongi Demikian sini dari sedang lo industri man kelong itu sen sedang ya kam dari pelajar pola-pola dari angin oblay boblay wilam lebih nanti yangi ngis kemudian yang berkerko nak bentak kaburam kajong amen. Dan kata-kata masuk hal angin. Oh, limited shot. Woo. Oh, limited shot. Limited shot. The spot, we'll come and see your Jesus, our Chuan, how the young